Urang ja haji ataupun umrah tanpa mahram, saf harganya maksiat. Segala sesuatu yang dimudahkan dalam safar, diantaranya jamak kasar, tidak boleh. Karena boleh jamak kasar dalam safar apabila safar tidak maksiat. Safar karena ibadat. Nyoganya ibadah haji atau umrah gesyarat dalam agama gedanyo gejak benar mahram. Yang mahram urang agam yang hansah gum kawin kecuali lako sah kawin le urina lako na sah gum kawin, maka kecuali yang mahram urang agam yang hansah gum kawin le tira urina kecuali lako kagum kawin dari puan asah. Berarti ayah, ane, abang, apa, nek jino tidak urinang gebane, tidak urinang tu hana nyankan mahram di pemahram kenang pengelom le travel le jam awak terima peng ba jamaah haji ya. Urang kerja ba Kementerian Agama bidang haji awaknya na mufhum mahram ngan dipu mahram, mufhum kan? Dipu mahram tidaurinang hana mahram, tidaurinang na dipu sedang ngaurinang nyo karena agaknya nagebane dipu mahram nyan kan mahram. Ane urinang lain menyagum kawin dari urinang tidak tu kan sah. Kan ane draw ke anak kau. Nyanyi pemahram di awak Kementerian Agama menyoba haji, menyoba travel, rumah travel. Dosa. Lagi bunuh wajib tentang gak nyanja umrah atau jak haji hanam sangkut. Asal sip syarat dan rukun haji pada kerjakan haji sah. Na tingkat watihlam mabrurnya wallahu alam. Ada pahit bataja tentang mabrur lagi makbulnya semayang. Menyosah sip syarat dan rukun. Mabrur haji, mabrur umrah, makbul semayang fi ilmillah, fi ilmillah la ilma lana. Tanya orang hukum terserah kepada Allah. Jadi yang haram safar, rukhsah dalam safar jamak kasar tidak dibolehkan. Nah masalah seperti itu yang guralom. Orang jak haji atau jak umrah kalipun umrah, kalipun haji na kelonggaran baju dia jak sabi urina. Ada hana mahram dia kena wajib jak pubut ada wajib umrah kali pertama, haji kali pertama nyan mutapat ngaurinang yang kepercayaan lero mentang kaji bahkan na pendapat dua mentang asai urinang kepercayaan PSK tetapi nama Allah gede itu jak umrah pertama, jak haji kali pertama, jak umrah sunan getebit daripada Mekah Tanim nya musafir karena Tanim di luar Tanah Harum, di luar sur Mekah musafirlah payah benar mahram lah jinong gejak haji pun umrah pun kajit tapi inang gejak cok umrah sunat kamu musafirlah hana mahram dia calo umrah sunat merantau jak cok umrah sunat harum dia baju